Beranduegi. Joda, zenbaitzaren lortu dituen ultraskuinak Frantziako hauteskundeetan. Bai, eta Front Nacional ere ondo ibili da, ez? Bai, nahiko ondo. Hala ere, gehiengo absolutua lortu arte Espainian bezala. Ongi etorri Beranduegira, Antonio Basagoitik esan du Patxi López oso langilea ez izateaz gain, Homer Simpsonek baino titulo universitario gutxiago dituela. Basagoitik esan duenaz pentsatu behar dut. Patxi Lópezek erantzun du hori ez dela egia, berak badituela tituluak. Kontua da, lehendakari izendatu zutenean posaren posez ospatzen istripu bat eukizuela. Ez du diploma beharko gehiago, listoa naiz, sozialistoa naiz, sozialistoa, listoa naiz, ta PSOEkoa, listoa naiz. Argentinak Repsolena zen YPF petrolio ustiategiaren 151 desjabetu du. Horrek tirabira handiak sortu ditu Argentinako gobernuaren eta Espainiakoaren artean. Jo, nahi, kontu makroekonomiko hauek pixkat aspergarriak ez dira hola ingordin botatzeko. Ni uste dut gure ikusleak merezi dutela azalpen, naturaxeago bat, ez? Jose Manuel Soria inditzura ministro baloiarekin, antzea paseo Luis de Guindo, atzerri ministroa iriste Guindo, Luis de Guindo, seketa hortxeatu Cristina Fernández de Tevez baloiarekin eta gola sartu du Argentinak. Ze kakapioa berriz ere Espainiako diplomazia. Bai, ikutekoa izan da arkeroaren utzegitea, ez? Amalgarria benetan. Petrolio mantxa batekin egin du irrit. Begira. Hor dago petrolioa, bai. Haze pelotudeza egin duen. Haze pepena. Gaila baina benetan. Frantziako hauteskunde presidentzialen lehen itzulian, François Hollande sozialista izan da nagusi eta jarduneko presidenteari Nicolas Sarkozyri postua kentzeko aukera dauka hauteskundeen bigarren itzulian. Presidente berriak lan zikina izango du aurrerantzean eta ez gara krisi ekonomikoa konpontzeaz ari. Angela Merkeli zirriak egiteaz baizik. EAJak logotipo berria dauka joan den asteburutik, jeltzaleek aldaketarekin irudi berri eta dinamikoagoa eduki nahi dute. Batzuek Pepsi freskagarri markaren logoaren antza ikusi diote. Hau bai? Bai. Zergatik? Bate daki. Dena den jeltzaleek prest daukate hurrengo hauteskunde kanpainan erabiliko duten iragarkia. Onatxe. Coca-Cola bat, mesedez? Bai. Markatu baino ea jota bakarri lako agur, ez zaizu importako. Bueno. EAJ. Batzuetan ez dagoela besterik. Dagoeneko itzuli da oporretatik gure lehiaketako sariak aukeratzen dituen lankidea. Beraz, esateko moduan gaude, hilabete honetako saria Galdakaoko Andramari jatetxean otordu eder bat dela. Gogoan izan datorren asteartea maiatzaren bata dela, alegia patronalak jai egiten uzten digun egun arraro hoietako bat, eta beraz, beranduegirik ez dela datorren astean izango. Zuek hala ere, zuen bideoak bidaltzeko aukera edukiko duzue maiatzaren 8 arte Patxi Espondak egin bezala. Apa, Patxi! Apa!
Bake eta normalizazio politikoa helburu duen prozesu berria bizi dugu, eta abertzaletasuna aro berri batera iristeko bideak esploratzen ari da. Bi kultura abertzaleen egoera hizpide izan dugu Francisco Letamendia eta Juan Jose Alvarez EHUko irakasleekin. Euskal subiranotasunaren aukerak leloa duen larrun gehigarrirako egindako mahaingurua da. Adostasuna posible eginen duen itxaropenez mintzatu zaizkigu. La realpolitik, la política real, acaba haciendo que el dirigente, al margen de su orientación ideológica, toque suelo, ¿no? Y el ejemplo de Kutxabank, del acuerdo de integración de las cajas, yo creo que es un ejemplo de frustración responsable, ¿no? Es la asunción de que los maximalismos en política pues están bien de puertas hacia adentro, pero cuando te toca gobernar no puedes jugar al todo o nada. La política, claro, es una actividad en donde uno se ensucia las manos. Por una parte, como tú decías, tocar tierra, y por otra parte, no perder algo que le ha dado muchísima fuerza a la izquierda abertzale, que es alimentarse de todo ese movimiento, toda esa red de movimientos sociales. Bueno, pues ahí a mí me interesa intelectualmente. Claro, ¿se puede, siendo soberanista, siendo nacionalista vasco, ser sistémico? No, porque es que el sistema del Estado español es la Constitución. Entonces, la izquierda abertzale se encuentra en este momento en una tesitura en la que toda una serie de planteamientos que desde la perspectiva suya antisistémica se daba por supuesto que no iban a tener respuestas, resulta que se encuentra en el lugar donde tiene que dar respuestas. Bueno, entonces, pues ese es un procedimiento que va a ser absolutamente fascinante. ¿Cómo lograr mantener el glamour de una orientación que acabe pasando por el tamiz de lo que es un partido político y del desapego que eso genera? No es fácil. Partidos que lo han tenido como Aralar acaban cumpliendo su función y desapareciendo, pero han tenido un cierto apoyo en el voto joven, que cuando han visto una opción como Bildu, pues con todo el cariño a Aralar, no votas el sucedáneo y votas lo auténtico, ¿no? Cuando el Partido Nacionalista Vasco, en la juventud, ¿qué tipo de interés despierta? Por poner otro ejemplo en este, cero, no tiene capacidad de atracción. El apego a participación ciudadana que está yendo en todos los discursos que lanza Bildu está pretendiendo decir no vamos a cambiar, ¿no? De tratar de evitar que se vean contaminados por esa tendencia al desapego hacia lo político, porque no se les ve como políticos en el sentido clásico del término y del Estado en este momento. Pero claro, como están teniendo ya responsabilidades institucionales, en ese aspecto lo son. Lo que la izquierda abertzale, allá donde tenga responsabilidades institucionales, va a tener que acostumbrarse a recibir y va a tener que asumir es críticas internas. En cada uno de los respectivos partidos está habiendo un movimiento catártico histórico, porque el Partido Nacionalista Vasco sea un partido marginal en Guipúzcoa con 4 ayuntamientos. El PNV se encuentra en una situación de adelgazamiento y la izquierda abertzale se encuentra en una posición de aglutinamiento. Eso es evidente. Hombre, a mí me parece que el PNV actual pues ha perdido datos respecto del PNV de Ibarretxe. Yo creo que el PNV está un poco desnortado, porque por un lado el PNV más soberanista pues se ha pegado al batacazo en Guipúzcoa, literalmente, donde otra vez ha vuelto a ocurrir que si tú haces un discurso de Bildu bis, pues eres Bildu bis, no eres Bildu, y la gente vota lo auténtico. Y en cambio el PNV también contempla el abismo de convertirse en un partido vizcaíno. Entonces se encuentra en la tesitura de decir que quiero ser, o bilbaíno, que quiero ser de mayor, ¿no? Y lo que le preocupa es que Bildu para ellos es ahora un problema más que un amigo. El tema de la hegemonía es algo que les preocupa en este momento. El gran paso sería decir, bueno, ¿y ahora cómo construimos nación dejándonos cada uno elementos en el camino, ¿no? El artículo 1 de Guernica yo no lo tocaría, lo reproduciría, pero seguro que el PP y el PSOE hoy votarían en contra del artículo 1, que cita a Nafarroa, que cita expresamente junto a Guipúzcoa, Araba y Vizcaya, que cita al pueblo vasco Euskal Herria. Ahí tenemos un elemento de potencialidad. El hacer un acuerdo nacional tipo Sinn Féin Social Democratic Labour Party, como tuvo lugar a mediados de los años 90, sería algo que daría muchísima fuerza a los dos sectores, a las dos armas. Aste honetan argiaren azalean nanoteknologiari buruzko erreportajea nabarmendu dugu. Bereziki nanoteknologiak ekar ditzakeen arriskuez mintzatu gara.
Barneko herrialdeetan, besteak beste, Ernesto Alonso Malvinetako gerran borrokatutako gudari argentinarrarekin egindako elkarrizketa aurkituko duzue. Baita ere, Frantziako presidentetzarako hauteskundeen analisi bat. Eta gure webguneko multimedia ataleko edukien artetik dokumental bat gomendatu nahi dizuegu gaurkoan, errausketari ateak itxi. Debagoienako Zero Sabor taldeak egindako lan honetan, hondakinen arazoa bere osotasunean azaltzen da. Sekulako zagorpila sortzen dugu, gu umea ginenean askoz hondakin gutxiago sortzen genuen. Konturatu naiz, desobedientzia zibilaren esparrutik joan naizela, pixkatitezko urtegiaren kontrako borroka, intsumisioarena ere bai, eta hori ez, ikusten dut ere azkenean animalismoaren esparruan ere desobedientzia zibila dela, batez ere orain erabiltzen ari den tresna. Kamila agertu zelikan Nafarroan niri tokatu zitzaidan, hainbat erreportai egitea horren inguruan, eta orduan hasi nintzen pixka gehiago esparru horretan sartzen eta batez ere jendea ezagutzen. Hartzarekin ere bertzetoki batzutan ikusi dugu. Eztabaidak sortu dira, baina ikusi behar dugu ere hartzak ematen dula gauza honitz. Hartza izaten aldela erronkari bezalako ibar batentzako etorkizunerako giltza. Eta nik uste dut hortaz konturatzen hasi direla haiek ere orain. Nik erraten dut, ni animali guztiekiko errespetuaren aldekoa naiz eta gizakiak hortxe saltzen ditut horixe. Ekologista bati normalean espezie bat inporta zaio, espezien egoera. Baina antiespezista gehiago doa animalien erabilerara eta animali bakoitzaren erabilerara. Niri ez zaizkit bakarrik inporta desagertzeko arriskuan dauden espeziak. Inporta zaizkizu guztiak. Hori da, lortuko bagenu animalien industria hori desagertaraztea, arazoaren zatirik handiena desagerraraziko genuke. Animaliak produzitzen dituzten industria handiak eta produzitu erraten dut azkenean beren ikuspuntua hori delako. Produkzioa eta dira produktu bat. Ni veganoa naiz eta punto. Eta ez dut uste veganismoa denik giltza magiko bat edo arazo guztiak konponduko dituenik. Bakarrik aldatu zu dieta, baina zenbat egin dezake zure dieta aldatzeak. Pila bat, ulertzen? Euskal Herriko hiriburua bi aldetan banatu eta bakoitzaren ezaugarri berezienak minutu terdiko bideo honetan islatzen saiatu dira pamplonaiinsider.com ekimeneko kideak. Ultraeskuinak emaitza honak, Frantziako hauteskundeetan. Bai, baita Front Nazionalak ere ez? Bai. Argentinak... Hasi naiz. Bai. Horreneko hitzarekin asmatzea importantea. Bai, oso. Gai makroekonomiko hauek oso komplikatuak dira eta, jarraian daukazu. Eta, bueno... François Hollande izan dela. François Hollande sozialistak irabaz, jode.
Frantziako hauteskun... Jode... Frantzuan... Botasun aldera. Jomar, au! Bai, EAJak logotopo. Dik logopeda. Batzuek Pepsi... Nenor. Coca-Cola bat, mesedez? Txen, esan barret. Blokeo mentala da, blokeo mentala.